An Loyelomoi Charles nakum bita fonye gudo high school. Lutu amiro wachi woni gemo kum beti do poro e pajo. Amiro wachi ma luke ke ngom pa mego Aceng Hilder ma ke waye ni ana mayo. Ana miro wachi woni an pa mayo ngom enoni. Ngom enoni ana wila ma wa signing ni anda para biro dwe me ang'wen ma alibario ka para bich. Enyim LC la diro kot Michael ki jirani murumo ngom enoni Mikey no bero la diro lanya mashimo obero Yusef walai ma won mukulu ku bero jomo kenne wa secretary pa LC1 mego ayot Margaret wen bero ti iye ma wilo tum mabe la bon loko mo dong maluke ikar ana mero geto chukul no lieli ti ario kenyo mien mego kinero mego da loko kwe di me kopo lieli gien gu yie ma lieli enoni wan wakobo gi oro mien bor la mien mego ma ke luoni mien apada o mien Norway o mien onen ma bere ti kilomita maromo achiel ken kenyo ma eni beno bero ngom palatore ma awilo kofien ario pi mego pi mien mego ki pi nero mego ma ke luoni Daniela ma ngat modwoyo kum kin en mitero ne ka yik obedo toino yi ruot gien ni nero ne ale mobedo chalo kondakta ma kichero ki yiko jo no dojo maluke ki tekwara chuli dano bedo maduong kinamo iye maber dano mielo ma piny ometi ru kenyo ma wilo jimi ma mite mitimo gin enoni weng chalo moko gi luranga gi ringo gi jimi mokene mitimo ribero ma dano namo ma dano bedo chunygi yom de ing'eye dong an da chero da yabo nang'o dong engineer mitong'o dong foundation mi nasari ma foundation ma an atimo mi nasari ni ano kuma kech Robert ma kuma kech Robert bene kum bita yitie deputy speaker mi ba dege la yivi division ma kum beti en ayo chweyo at enoni ma peti ng'ati mo mobino ka yelo wiye peti koko mo ma mego nu pe ng'ati mo eken obedo pege koko ni mego nu a okobo chero dongo e gang po mienne ma ke luoni gang po nen ki gum marach maromo maka achiel omien onen no bito tung gang ala dir tuot Yusuf adek ento mego ni tiki lutino po mienne ni kono machalo deogi keri wakabo en no ko bedo ka bedo ieni mego po bedo ka ene ma pat ka tere mego bedo ki wede ma ke luono to mego bedo ko piyogi mego bedo ki fola gi nyapa nek rose gi ki lutino mokene ma titino kwairi ma gubedo ka kwan bora airfield chalo to peace gi jomo kene machalo ayogi jone gubedo kwedgi maber ma loko mo mobedo peke ci ano pa tika niang gin ang'o ma dong weko dong gin enoni dong tika ang'o tika time kita eno ma miro waja tini ka wuno bino o i kaba en kitika lok yene obi bino bino vu ma kikwanyo ki kum mien mego kitero kweri ka chano bineno ki wang'u dak bino bineno bene ng'o kaba ki yiko iye lila rio chani pa mien mego ki nero ni Daniela ni dano egini weng gubedo tie pe ng'one ene kitimo idi ceng mac en joma go konyo di jo kopo kum mego ni obedo kum bedo LC1 ma tie mi kanya goga bi kaba ana bedo ye kudo ai la dir Raymond Watum ma en kar eno mano en bino ni no tie won kom mi school management committee mi airfield ci dano bedo duong jomo kene gi ma ke luo chalo zol gi liel fujara gi dano bedo maduong ma gen go neno gin ma go time chilo tu an mero wechi watino bedo ki tek twiny ni ana tie ki karataj moromo atie ki chaden moromo ka gin mo ma tie pe ki bet ka timo ne social media ka ng'at mo ken ma tiki koke kuma uting lok en ute bot mo jo ma neno lok kumwa tere police nyogo te kot wek wan otieko kuno en pe mi bedo ka balo nyai i yamo ana foyo ka miro loko ken andak ni ala chen abilok